re motlana tshebeletso ya ratang jwalo radio Kgotshe letsaneng motla ke kena ke dumedisa tsatsing la ka sheko ile Sontaha bekeng dumela hle hohle mo ka bang le nteng amere motlana tshebeletso ke eme ke tsitsitse letsatsing la ka sheko ke re ho wena Jesu ke morena maemo a dumela ka pasa dumele amere motlana tshebeletso ka ho jwalo ke la ka tsa ho wena ke dumela jwalo re so ntse le malala o tswe wena motho motle le Sontaha bekeng o lokile re do utlwile wena motho motle bekenyane ina ka pene re tswang ho yona wena mo mo tsana tseletso rape ke tswela mo re neng ro utlwa jwalo CRL mo le ngore wena motho motle ne mamela mapaki jwalo empa he re kantle le tshunyana kona motho motle tleketse tsena ke amore jwalo ba dibaka ka ro sena studio wena motho motle ke na jwalo le wa feme tate mokoto metapelo ka mahao le kae ha re lebohele letsatsi lena le sebaka se re se fumanang tsatsing lena la Sontaha dumelang bamamedi ke utaba a re motlana tshebeletso o tenga kwano moruti mali ka ro sena studio moruti ka mohale kae re phetse re ka utla wena ntate a re lebohe amen a re motlana tshebeletso ke na le baeti ba bang ka ro sena studio re tla o tsebisa bona hana go ntse ya he me ka o tshojalo nna ka lebitso ke Mabotjho tshebeletso ya ratang jwalo radio Kgotshe letsaneng moruti ha ke qale ka ho wena mona ke re rutle bopaki haholo ba ditaba tse neng di tekwa jwalo commissioning ya CRL ke mo re bone moruti le Diamalete a nyoloa a botsa jwalo dipotso ka kakaretso fela maikutlo ha o ke a feng ha o ne o ke dumela jwalo hore o mametse ditaba tsa hae le ka mogwana rabela ka teng ditaba tsa maikutlo ke a feng mo ke a leboa moetapele ka bokhutswaneng ka re fela I am so disappointed ka moruti le Diamalete okay ka tsela yeo a batlileng ho hlahella ka teng ka hara lefatshe hobane ha se tsela e leng hore motho ya reng ke mohlanka wa modimo kapo ke ngwana wa ntate modimo kapo moruti a ka hlahella ka tsela e tshwanang le eo haholo ha ene fitla ho motswadi wa hae hobaneng hona le dipotso tseo na ba mo botsa tsona mo e leng hore motho e mong le mong o le shano ntho ya pele o itse Ausbongi o le shano ya bobedi ba mo botsa kgetlo a le mabedi ba mo botsa ka ntate Malete e leng ntate wa hae ntate e leng hore ke ntate ya hlomphuwang haholo ka hare ho lefatshe ba mo botsa habedi a re ntate wa hae o le shano ha e fitla ho Archbishop Zondo o re o bua nnete a re ibile le hopolo re Bishop Zondo ke motho le yena a bua a re mahlasipa kaofela batho ba reng ba bituwe ba le shano ha iyo ntho eo jwale ntho eo e utlwisa bohloko haholo ha se ntho re tshwantse re nke jwalo ka papadi wa bonahala hore Stephen Bafana Zondo o lemaditse dikelello tsa batho e bohloko ntho eo haholo ho utlwa le Diamalete a bua jwalo ka motswadi wa hae ya motswetseng ebile a bua taba tsa hore ntwa e qadile hore fela a siye kereke ya ntate wa hae a ye ho Archbishop Zondo ka mantswe a mang o tsekisetswa ho ya Rivers of Living Waters Ministries emba ke na le tshepo e kgolo ho ntate modimo hore tsatsi le leng a tleke a mothuse o kekeke wa lahla family ya heno wa lahla bana beno o be o lahle le motswadi wa hao o tsebang hore o tsamaile le ntate modimo wa lo latela Satani o tsebang hore o sebelletsa mmuso wa lefifi o mo protect ka baka la hore o re ke spiritual father sa hao your biological father
o tlo e bua mo tletseng teng ho National TV ho ro leshano. Jwale re tshwanetse ha o le tjena re beye Lydia Malete dithapelong tse kgolo, hobaneng ke tjho jwalo, le rona ne re le ka hare ho kereke ya Satane ka ra tronko, ne re sa dumele letho e tswang ka ntle, empa itse ha se re tswile ra qala ra bona bo Satane bo ka ra kereke eo. Jwale ha ile tjena Zondo ha tshwanela ho wina moya ya batho le memeya ya batho. Ke ratile ka tsela eo ne le re amohele ka yona, haholo ke bue ka nna, hore ka mantswe a mang ho phethahetse mangolo hore ha re lwane ntwa ya nama, ka baka la hore ne le tseba my role ka ra kereke eo. Empa ha se ke tswile la bontsha moya o ne le buang ka ona halalelang ka hare ho lona, le ho tshabana le ntate Modimo, hore ha re tswelleng pele re lokise mono senyehile teng. Ntho eo ke yone e bontshitseng moya wa Modimo ka hare ho lona, hore ha le aka la re ho ne so fedile ka yena 2012, empa ra mo fa opportunity ko VUT FM, ra stopa di processes kaofela tseo ntate Modimo ana sa di hlaisitse lo mo expose. Jwale le yena ke buisa ke pelo jwalo ka ngwana wa ntate Modimo, kore moya ka bohloko haholo. Re ke ra celebrate, ra tsamaye moya wa hae o ye mmusong wa lefifi a lo shwa le Zondo. Ka mantswe a mang re tshwanetse ho dula thapelong hore Malete ntho e yentseng nako e sa le teng ya ro ka khutlela ho papa a sa phela, hobane Bibele e re ka nkane ho lebitla ha ona tshwarelo. Ntate ke o taba mo mo tlana tshebeletso wa family re botsa ke tla ho wena mono ke utlwa fela hore na wena ka kakaretso ka mkgono mametse ka teng ditaba ka mkgo mruti Lydia Malete neng a beta ba tsa hae maikutlo ka feng fela ka kakaretso mo. Ha ona ntho e swadisang jwalo ka ditaba tse ke di utlwileng nna ka tsebe tsena tsa ka, haholo ho tseba hore nnete ke ntho e re sebeletsang hore e be teng maphelong a batho, empa ke bone tsela e Satane a sebetsang ditaba tsa hae ka yona, hobane ho nna ha ke utlwa ka mokgo Lydia a buang ditaba ka teng ebile a soma ntate wa hae ka teng, ke ile ka bona mesebetsi ya Satane. Haholo nkare ho bonahala ntwa e kgolo e ne le tlhaselo ka hara lelapa la Malete, hobane ha o sheba ka maikutlo a hao o le motho kapa ha o ka wa latella nalane ya moruti Malete le ntate wa Lydia Malete, Lydia o tswalletswe ka hara ntlo ya thapelo. Ha hona ditaba tse Lydia tse mo kopanyang le Modimo a sa di tsebeng, jwalo ka ngwana a tataisitsweng a holela ka hara ntlo ya thapelo. Mme ebile ke dumela hore thuto tsa ntate Malete ho moradi wa hae e leng Lydia Malete, o na mo fa dithuto le bana babo hore ba tsebe hore Satane ke ntho e teng hodima lefatshe le re phelang ho lona. Re teke ranka Lydia jwalo ka motho a latuweng ka hara ntlo ya thitelo a tlo sokollwa. Motho yeo ya latuweng ka hara ntlo ya thitelo a tlo sokollwa, o tlo tseba fela lentswe la Modimo ka basukulli kapa batho ba mo phulusitseng. Haeba o pholoswa ke batho ba sebeletsang mmuso wa lefifi, o tlo tseba ditemana tseno tse ba mo phulusitseng ka tsona.
hore ke tsona tse nepahetseng. Empa ha o tla ho Lydia, le pela ka tseba hona le sebupua se bitswang Bafana Stephen Zondo, o na tseba hore na Modimo ditemana tse loketseng motho ya kolobeditsweng, ya tataiseditsweng tshabong ya Modimo ke difeng. Jwale ka mantswana ke a bua, ke bone Satane tsela a hlatsetseng lelapa la ntate Malete ka teng, hore ebe o tla nka ye mong wa bana ba hae a morui ka tsela ena a ruileng Lydia ka yona. Jwale ha se ntho e ka re kgathatsang, hobane setulo sa Lydia se teng ka Radio Kgotjheletsaneng ka mona, se moemetse. Ke tumelo ke nang le yona nna eo, hore ka letsatsi le leng Lydia o tla tlo dula mona, a tlo bontshatsa Modimo kapa le matla a Modimo. Ke o taba mamedi botlela tshebeletso Radio Kgotjheletsaneng. Moruti ne ke batla hanyane fela ke khutlele ho wena, ke botse mona hore ke kgesantsane re tla hatela pele. Ra be re utlwa one ya di-prayer warriors, ke gola e nngwe ya ditaba tse ding o bua ka tsona haholo, wa femola na bua ka di-prayer warriors, na la e hatela taba di-prayer warriors. Ra be re utlwa e mongwe wa di-prayer warriors ha o tswa ka haro Rivers of Living Waters Ministries, a bua le ena a fana ka bopaki le experience ya hae ka bopaki. Mme ke ke a fe mo ha ile mona ho bile ho nyoloile le e mong ene le di-prayer warriors ka Rivers of Living Waters Ministries. Re leboha ntate Modimo haholo, hobane ke family e holetseng ka rakereke eo re ba thola mong. And Stephen Bafana Zondo khale a matha ka mora bona, a batla ho ba silencer, a batla ho ba bribe, empa family was very brave, hobane ke family ne ke bua le yona haholo. Re leboha Modimo ditaba kaofela ba dintshitseng, ba be ba ntsha le mabitso a di-prayer warriors tse la baleya ka baka la ditlhekefetso tsa Stephen Bafana Zondo. Ba bua le mabitso a bona, ba bua bana hore na ba qoqa jwang, ba bona bo naked ba Stephen Bafana Zondo. Kore ibile ntho e makatsang haholo ho bontsha hore Stephen Bafana Zondo ke mofuta o jwang wa phofolo, hobane bana ba ntshitse dinnete. Jwale batho bana ho notho ba ya rekua kapo ba rekuwe ho senya lebitso la Stephen Bafana Zondo. Batho ha ba so bone ho tlile bana he jwalo ba holetse mo ba di-prayer warriors ba faneng ka nnete hore tse ding di la fella kae, tse ding tsa tshintjhuwa, ba bang ba tsamaile kaofela. Bana ba la bua hore ba hlahetswe ke eng, Modimo ba bulukile, empa ba bang bana na ba patile hore ba entse ketso ena le Stephen Bafana Zondo. O la khona ho ba thola ba hlokahetse jwalo ka re bua. Empa bane ba buileng hobaneng re hlola Satane ka confession. Ha re bua Satane ha re sana dikamano le yena, empa ha o mo patile o ntse re hands off. Nako e atla tsatsi le leng ntate Modimo tla mo tlosa, ho tla bua puo ya Basotho e re molloi ana o loyi o na hloka hale khale, hobaneng o la hloleha nako e sa le teng wa tlo hlahisa ntho ene o tlamme, because o ngwana ke mohlanka wa Modimo na sa tshwanela hore a o thetse a be a qetele a entse ketso ya thobalano le bana. Jwale ka mantswe a mang dintho di hlaile tse kgolo, diketso tse ne di etswa ke di-prayer warriors. Ka mantswe a mang ha ona prayer warriors e clean kara Rivers of Living Waters Ministries. Kore ka mantswe a mang ka tlase ho Stephen Bafana Zondo di-prayer warriors tsa teng kaofela. Kore nka bona auskabo hona jwalo ke re tjhe, ha o no qala o bua taba tsena ke la bona e le thaba e kgolo hore monna ye a ka qeta kereka le monna. Empa ke tsena di-prayer warriors tse tswang ka hare di bua ditaba hore ke tsena kaofela re feta le nakeng. Ntate ona o robala di-prayer warriors, o robala le tsona. Le nna ke tswa moo, ne ke tswe moo ke matha ka be ka lelekiswa ho athwa ke Springbok
ka jwetsa di-ashara tsa hae hore ke nna ha se le demone, ke kopa le se ke la nkgutlisetsa ka moo. Jwale ditaba tse ngata di tswile ntate, ha se tsona tseo fela tsa dipeto le tsena tsa hore ba buile hore VUT na ba e manipulator jwang, na ba founa ba re ke baruti e se baruti. Le motho ane a nare o batla hloho ya Stephen Bafana Zondo o tlo e kgaola ka kharafu, motho eo o rekuwe. Ha iyo ntho eo. Le batho bana ba founa ba re baruti hands off Archbishop Zondo, ba buile CRL hore ne se baruti ne re se baruti, ne re founa fela VUT re tlosa mollo ona, ne re se baruti ke rona ba ne re founela VUT, ba founela mang? Nna o bane presenter ne le mang? E ne le nna, empa ke sa ba bone ka mahlo, empa moyeng ha ba kena ebile re na le tshepo hore hona le batho ba mo ratang in the valley, ona le support gante hana yona. Jwale batho ba re batla ho lokollowa, ke ka ho re tlile ra tlo hlaisa ntho tse kgolo di hlaile ntate. Ke sa batla bana ba reng le rekuwe ha ba so bone, hobaneng kaofela di-prayer warriors jwale di batla ho tla moo bana ba batho ba tlo bua nnete, hobaneng ha bana bophelo jwalo ka re bua. O kekeke wa robala le Noah o bona hana bophelo ba hao bo kekeke ba fetoha. O tla hlola ka eng? Ka hore ba ye CRL kapo ba ke radio mona ba tlo bua horeng ntho ke ena e ke teaneng le yona. Ha ba ka bua fela modimo wa lehodimo o tla ba lokolla. Ke o taba mo mere motlana tshebeletsong ya ratang jalo radio kgothaletsaneng motamotla ke mabatho ka lebeitso ne ke bua jalo le wa feme ntate Mokoto morutimali me motamotla ka ro sena studio ke na le ntate Moapostola eleng ntate Malete. Mata pelo ka mohau le kae ntate? Ka mohau modimo o menahantse mohau hodima mohau ho nna le ho setjhaba sa hae seo a itheketseng sona ka madi a morena Jesu. Ke a leboha. Ke lakatsa fela hore ke re go utlwa ke thabile haholo ebile go utlwa ke leboha ntate modimo hore be letsatsing la ka sheko ke bua le wena gore ke thabile ha ke tsebena ke reng gore ke ntsha maikutlo a ka fela mono ka moggo go hlomphang ka teng ka moggo go ratang ka teng le pele ko ke qala go bona nentse ke tseba fela hore a re na le ntate mona ke ntate Malete. Re le ba modimo ka wena ha go hlomphe hape le ka nako e o iphileng yona ya hore o tle kwano o tlo tla o qoqa le rona kwano. Re na le ke na le dipotso fela bakeng sa hao tse ke batlang fela re fete ho tsona. Ke mona re utlwa jwalo re ke re qale fela mona pitsong ya hao ya boruti o qadile kae ka pitso ya boruti fela go re bolelle mo rona ntate Malete o qadile kae ka pitso ya boruti ho fitlela mona mo lenteng hona jwale? Ntate ka qalo boruting ke ile ka bitswa ke modimo hantle ho tlile tjena. Ke ne ke le dilemo tse 23, 23 years. Okay. Ya ba kae ho etsahala hore ho kene motho e mong ya tsebisang se etsahetseng mono hlongwe tentenyana e nyane sane tsa army. Okay. Motho enwa a re nkile motho ke ena o tluwe ka tenteng. Jwale mone re le teng e ne e le ntlo eo re bitsang corner teach. Ka lebaka la hobane e ne le moo re nwang re tsuwang dintho tseo e neng e le dintho tse senyang dikelello tsa batho ka nako eo. Mme ha re se re latella ra tloa le e mong le yena re ile mmoho e le tjhomi ya ka na sebetsa hoteleng ka nako eo. Brandi uno sa bothole no na le makgowa a bitswang dipokola. Okay. E ne le bona ba khona hore ba ka tlisa yeno ene e le tjhomi ya ka na le Central Hotel ya Kroonstad. Jwale
taba ya hwa etsahala hore re batle ho ya bona yena nna ho loka hola ho modimo a reng ke o tshwana le kobo e ditshila ne ke lokile okay ne ke lokile le ka mona ha re dutse hona mo ke bina difela ba bang ba re hai wena se kereke mona o tlo re kenya kereke hobane heso kereke ne kena la bohlano le leng le hlophisetsang Sontaha. okay Kwana ntate wa ka ne le elder ya kereke ya NGA ene ka nnete batho ba neng ba phelela modimo ke na le dibuka tse ding tseo e leng tsa ntate tse ke di sebedisang mme modimo a etsa hore re ye mane tenteng ha re fihla mo tenteng re lo lwana hore motho o lemaditse anthe ha ntso ho haua location la phomolong ho na le mo ho etswang ditena teng jwale mo ho etswang ditena ho lwanwe mo motho eno a balehela ka tenteng a sa le madi okay kanthi ha o tluwa mane diteneng o tluwe mo diteneng man ha o tluwa tenteng mo ha o tluwa tenteng ka nnete ka morao hore re fumane taba ya hore na ho etsahetse eng alright ra ya mono ha re ya mono ha ho rerwa ntatelo my spiritual father ke na le photo ya hae mo my spiritual father ha rera uri wena unabua ka sesolo wena uNkulunkulu ukhulumana wona jwale nna ka tshuwa ksobone kerekeng motho a sutswa ka monwana nna ka bona a supa nna ene ha re lona uri wena ya nhlabataba ka tswela ka ntle ha ke tswela ka ntle yane a nkgutisetsa hape ka tende a re he bona ha re kena mo barwetsana bane ba isang batho ditulong ba ntse ba dula ditulong ya tla o thetsa fela fight ya rona re tlatsa ka mmetse ka backhand jwale nna ne ke se motho wa ntwa mare yewe wa ka kana kwa ngula lelekisa motho fela re tsamaya re ntse re tsamaya a lelekisa motho ya re fetang a re yewe tsana o feta o tlo o tsekisa motho ya iphetelang kale ke bosiu ha do tsa pata ka mo aneng a le ka teng empa nna he ne ke le ka tsela ena jwale ha re se re le ka hare se re tshaba ho etsang ke a tshaba nna wa pele ye ke tshabang ke ha ampulelle a itse no ke betse ka mpama jwale ke a tshaba ke utlwa ntate ya no sa itse wena jwale re tsela ka ntle ke re mona ha utlwi ntate o mono wa profeta mane ka re o baneng a re wena ha re lona o wena ene nna o re nna bona re wena ska kena ntho sa itsebeng ka do bona dintho tsa ikereke tsa ditente a se kereke ntwena ke ntho nngwe fela tjena e hlang tente ne hla Bloemfontein ya Back to God Crusade ya Assemblies of God ya ntate Nicholas Bengu jwale he ntate yeno anarera ke mora wa hae moyeng ke moruti ya qeta ho sokolowa kerekeng e itseng kereke tsa rona tse kgolo mme ha a rera ka fumana hore o bua ka nna taba ya bonahala hore hai modimo na le rona ra tsamaya ha re tswela ka ntle eno o kentse le reinforce mona jwale ha re tswela ka ntle o re wa bona nna ke tla hlaba motho ke nna ke ikene ntwe a sa di kena jwale ka re a ikene nna ke a tsamaya a re ke tla ha o sa tla fumana brandy ka re hai ra ke na taba le bona modimo a sebetsa ka ngala hanyane tenteng ka ra ksatla mari ka utlwa moya o ntse o hulela teng enwa a ntshepisa hore no
o tla mfa brandy ska ra hlola re ya moo empa modimo a etsa hore nna pelo ya ka e hlajuwa ke tsela ya mohla ke inehelang ho modimo ka dikgapa ene re ne re itse bananyana ba moo ba batle yena a re bananyana ba mo ngwetsi ya ba phuthing e teng moo le nna ka re ngwetsi ya ba kubung e teng mona le nna ke a bona bananyana ba mona a ke so bone bananyana ba ba jalo ka mo he motho a pholositswe o ba ka tsela e fetohileng ya hore ke mmupua e motjha mme ke seo se ileng sa etsahala empa ka mora matsatsi ka boya ra boya tenteng itse ka letsatsi leo ntate ha rera yenwa motswadi wa ka moyeng ka inela ka dikgapa kae mare batho ba sa ba tswile ka tenteng jwale di-speaker tsa kgale tsane tsa di hono no ne re ke di hono ja ha o eletsa lekeisheneng kwana batho ba sa ba ya lekeisheneng batho ba khutla ba matha ba utlwa ba re ke bao ba shapa motho kwa tenteng batho bana kanthi nna killa ho inehela he banna ba utlwa seboko ba nahana hore ke a shapua ka tenteng haba ke bona batho ba sa ba kena ka monyako wa tente e se phama tjena e phama o hla motho mona kuri ka mahlakuri ka ofela batho ba kena empa ntate a nthapella yaba o tsebisa hore o di ke jwale ka itlhalosa hore ke inehela ho morena Jesu ke mo amohetse ke utlwile yaba ke pholositswe amen amen yaba ke pholositswe ho tloha moo tente ena ya dihua yaba re ya sekolong holong ya sekolo ra ya moo wa tshwara tshebeletso ha ntse o tshwara ditshebeletso modimo a sebetsa hape a nkolobetsa ka moya o halalelang ka bua ntho e ke sa itsebeng empa modimo ka mo utlwa hore o teng ho nna a nkolobetsa itse ha hape divekeng tse di feta a roma a rera thero e reng ke roma man ke manyatlaya le teng ka ya ka dikgapa ka pele ke mohlankileng ka nka qeto ya hore ke lo sebeletsa modimo 1962 mola e le 1948 58 ha tente e hlong mme modimo a etsa hore ebe ke bitsitswe ke ne ke na le di-magazine tsa baruti ba mose tseo ke neng ke bala ho tsona hore ke rere Billy Graham, Oral Roberts, T.L. Osborne ke batho ba kgale ba neng e le batho bana ba neng ha ba rera modimo o utlwa hore wa fetoha le ka mona ka mo ditseng ka teng modimo a sebetsa jwale ne ke nka Faith Adjust in Elia Osborne Abundant Life in Elia Oral Roberts Decision in Elia Dr. Billy Graham me ke ne le hona mo ke nka dithero teng yaba ke a tsamaya ha se ke bitsitswe ke ya Viljoenskroon ke yona tropo e ne ke e tseba ne ke sa tsebe hobane ke ngwala mapolasing ne ke sa tsebe ke yona tropo e ne ke e tseba ka re ke ya teng tate a mpotsa a re o yaphi manje mfana uma uthi uNkulunkulu ukhulume nawe uyakubiza ka re ke ya Viljoenskroon ha ke tsebe ditropo tse ding ke ngwana mapolasing modimo o kolobetsitse so le moruti jwale okay a so be moruti okay ha ke na le credential okay ha ke na lotho ha ke na le certificate ha ke na le Bible hore ke bile Bible school ka ya ke sena a ke fihla kwa Viljoenskroon ba mpotsa le khwala mpotsa la re hantle re utlwa o a rasa mona strateng ne ke tsamaya strateng ke rera e seng ka loudspeaker
ke rera ka lentswe la ka ke hoeletsa fela ba bang bo mme mongare a re ke dibe di batla masoba jwale o tlo bua mona go rona mona ha o bone hore o senyeile o mo be bankomanya e ba bang Bothaville ba batla ho ntshela ka me ba batla hore tshela ka metsi re le ba hlankana ba hore re rerang ka yona tsela eo modimo a sebetsa le khwalena la re hona la re bona ke Afrikaans fela man I'm not fluent in English ke Afrikaans that's why I bitswa mo Vereniging ke bitsitswe ke kereke ya Makgowa ne ke share pulpit I was the first person hore ke bitswe ke tlo rera le Lekgowa ene ke bitsitswe ka head office ha ke a bitswa ka region Vereniging mona ya hore ke bitsitswe ka head office ha ke a bitswa ka region ine e le hore wena o motho e motsho jwale nna ke bitsitswe hobane yeo e neng e le general secretary ba tlo bitsa le bitso ke ena a ile mpona re monna ka mkgoleng ka teng ka mo Makgowa ke bona o utlwisa ka teng ne ke sa bue English nna ke bua le bona nna ke ipuela Afrikaans re a qoqa ha monate ke bona banana le hore ke le khalati ka pa eng anti ke Motswana nna okay empa fela ke holetse mo hobane o no ke wa bua English bana ba una ka o betsa hlo mona re ye yo hot cop kuri bana ba re o tletse patsi ka mona ha ona boko jwale modimo a sebetsa le lena la mputsa rona jwale kereke ya o ke mang kereke Assemblies of God a butsa e mong a re tlia buka mo ya list ya dikereka a re ne man kereke o hai yo mona a re kereke tse mona di 18 jwale yena ya mo 19 ai mari wena o re ha wa ya sekolong ha ona ngwe kelelo ha o inka hantle ha inki hantle bitsa le ponisanyana le leng la dikaki ka shopenyana tse mpintseng tjena kana go tse ya anta fitlhare kom hoor net wat sê hierdie jong hy sê nee wat hy wil stig die kerk van Amerika maar hy sê Suid-Afrikaans maar hoe kan dit gebeur as die mannetjie hier kop is abarona go for 14 days how sa kali kereke o tsamaya empa modimo a sebetsa ya qalea kereke Makgowa an rekela kereke ya NG yene se itluwetso intselte ke Assemblies of God empa modimo a sebetsa jwale modimo yeo ke mmoneng ke motsibileng hore o ntshitse mo ne ke le teng ke a mtshepa le maemong ana ke ka fetang ho hore modimo wa khona a keke antloela ha re tloa mo Viljoenskroon after 15 years ka bitswa Bethlehem phutheo ya teng e ne bitswa throne ya Satan baruti ba bang bana ba re ke throne ya Satan ke na le photo tsa ena na le photo tsa ka ya ko after 15 years ka ya kwa mo he ka kopana le Satan ba batla o mpolaya ba batla kana go nngwe nna ke re batho ba sokolwa ke re o mfumadi wa ka he ke bona batho ba tla ka di handbag man ke ba tsheri di bebele ke a kholo bana na banka di fela antike mohlamajwe moshimane e mong ana sa a phulusitswe ba motla 9 stitches ba motla ba re ba mmolai le nna ba re ba mpolai mme o mong wa moprofeta tje pela kereke a re bitsa le mama setlolo sae a sa phulusitswe a re fihla a re ne le motho wa metsi eng ke moprofeta o etsang wena a re mfundisi ngiyakutshela kuleli bandla uma seliqalile nje uyofa ngiyakutshela
a re hwaloa mo hwaloe wa tsamaya a re baloya uma bakuthelela itiye noma ikofi kokomitsheli brown ungaliphuzi emfundisi wami kari uyena kari mama uyazi yini inze kufusa sizulu wanje kusasibela kari uyazi yini mama uma bengithelele kukomitsheli brown izocelisa mo ari mama akukhulume nomkakho uzofa kari ngizocalisa mo ngoba uNkulunkulu akathi uphuze ipoison uthi uma bakuthelela tlabe ke sa tsebe nna hore ba ntsheletse ke tla inwa sammo ene ke tla nne ke phele ka phela o ntse phela le ka sheko ka phela le ka jeni ka ke modimo eo ke mo tshepang eo ke tiang ho mo tshepa maemo ena hore ha o ile wan thusa ka nako eo ka lengolo la Jeremiah 15:15 leo modimo a re o se ke wa balia batho bana ke tla sebetsana le bona ya fetwa kereke ya ba phutheho e pholositsweng. Amen. Ke kopa botsa fela mona hore hona jwale boemo bo re ke fela ho bile jwang ho hodisa bana o le moruti jwalo ka moruti ho hodisa bana o le moruti ho bile jwang date ho bile boima ne ke le moruti ha ke na koloi ke palama bicycle ke tsamaya ka train ke tsamaya ka di lift ke le moruti ho le thata bana ke ba kentse sekolo ka tsela ya mohau wa modimo ka lebaka la hobane ka lebaka la yona Africans ka nnete a se Jesu Africans a se Jesu mare makgwa ile nthata ke fumane dinotlolo tsa dikoloi tseo ke ile ka lwantshetswa taba eo hwa thwe nna ntse ke utswa tjhelete ya kereke ka baka kenywa wa batla di lawyer tse tharo ka mantswe a mang wa batla ya pele ya hloleha ya bobedi ya ba di atla ka nako ile mo modimo a sebetsa modimo a ntokolla dintong tseo ba re ke se bile ke na le polasi hobane bona jwale ba bona ke atelwa ke dintho haholo anthe ke modimo eo isa le yena le maemong ana ha ke utlwa lebitso la ka le hulang wa hara seretse sa manyala empa ke utlwa modimo re yena ke Emmanuel modimo o na le rona mme a kenya re tloela ke ka re lahla amen. Ke le ke batla tla mono fela hore na ke batla ho utlwa maikutlo a haholo mono hore na maikutlo a ke a feng mona ha ile mona o utlwa lebitso la hao le ntse le hulanywa diretseng ne ke batla ho utlwa hona mono fela hore na maikutlo a hao ke a jwang ho bile thata ke dumela jwalo empa ke eng o thuswa ke eng hore o se ke wa tshitsinyeha le maemong ana ke thuswa ntate ke hore ke dula lentsweng la modimo lentswe la modimo ke bethe ya ka hobane ha ke itswe ka bothe ka beteng ka mo muso o itse se ka katswa mkhonyana ka ba re ke se ka katswa ke yena a shumaelang maponiseng ma jwale maponisa a kgethile kereke o ba e rata bona ka lerato le kutlweng o le bua gore wa nrata maponisa a nrata jwale ba kana go mafounela moradi ha ba ka mpona ke ikutswitse ka ke tswile ka kamoreng ela ya Isaiah ya hore kwala mnyako o tla o bula ha le sefefo se fiti modimo o nkgothatsa ka lentswe la hae ntate wa ka modimo o mpha matla ke utlwa ke ba jwalo ka eka a ke nke hantle
a ke nke hantle mare modimo ke a tseba hore matla a hae a teng a kgona ene ke a bala ka batho ba bangata ba etsang vekeng a selemo se qala e mong wa spiritual sons tsaka o la nkopa o radiong a nkopa hore ke tlo bula selemo ile ka fumana lentswe le Isaiah 25 verse 8 and 10 e reng modimo o tla fedisa sena lefu bakeng sa setjhaba sa hae lefatsheng kaofela e tjho jwalo e re lefatsheng kaofela ke butse ka kgaolo le temana eo ke utlwa hore e a tshepahala ke yona eo modimo a e buang yena haebe o la e etsa nakong eo le jwale o tla e etsa haeba ona e etsetsa batho bane ba setjhaba sa hae le rona re setjhaba sa modimo ka Jesu Kristo amen. Ha qetella taba tsa ka ntate Malete molaetsa wa hao ka kakaretso ke o feng setjhabeng ha ke ya mono ke batla hore ke o bitsitse tjena nna ka lebaka la hobane ke ikule moradi wa hao a bua ka mokgwa mantswe a buileng ka teng a bontsha hore o leshano a bontsha ntho tse kaofela tsa di buileng ke tlo bapala clip ya teng ka nako ke tla e bapala monana ke gola ha o tswa mona hore momamedi a tla utlwa fela mantswe a moradi wa hao a buileng ka wena radio television molaetsa o ka fanang ka ona ka kakaretso setjhabeng o di matsena tsohle tse tobaneng le wena kapa tse neng di tobane le wena e ka ba o feng molaetsa o nka fanang ka ona ntate hona le lentswe leo Paul a ileng a le bua ho Romans a re ha ke na dihlong ka evangeli hobane ke matla a modimo a o pholosa mang le mang ya dumelang ha pholosi fela modimo a pholosi fela mo le ngwana eo wa ka yo modimo a ka mo pholosa ha ka dumela tumelo ke yona e ka mo lokolla mo a leng teng o leka o nketsa step ladder kuru one water o tshwana le motho e mo e kileng ka utlwa pale ka ena ye o thweng le forman ya polasi jwale hona le mo cream e tshelwang teng ke ha a re o leka ho ya re a o ikgella before batho ba fihla ba bang le khoa le fihla le botsa le re yeng kae ba re ha re tsebe ka nnete na o kae anti motho o la leka ho kha cream a thella a wela ka hare jwale ha re wa nyoloha o ntsa wela hape ntsa hai kai ke a o sheyo ka mona ka o fumana re motho ke yona o ka mona o etse ka mona mme molaetsa wa ka nkare lentswe le teng le reng kgomarelang Jehova ngwana ha bona tsietsi ha bona ntho e motshosang o kgoramela ho mme wa hae a kenye hloho molale mona ho yena a isunye kore o bone ene a mtshware ka diwashini ngwana a mtshware ke nako ya hore ha re le setjhaba sa modimo re dumela hore modimo o teng a re mokgomarele modimo o tla arabela ka nako ya hae modimo a hlonolofatse amen abri motlana tsebeletso tate mo apostola le ntate Malete jwalo ka tsalo re leboha haholo wena mamedi motlana tsebeletso re leboha haholo re leboha ntate modimo re ka tate Malete me ke kutlwa ke ho tlaloka mamedi motlana tsebeletso ditaba bongata kapa boholo ke tlo di qoqa jwalo le moradi e mong wa ntate Apostle Malete ka kwano jwale ka jwalo mamedi motlana tsebeletso ke etse ka mphwa letsela kena ke etse ka mphwa letsela kena na ke re ke na le Merose ntate ka mohale ka ngwaneso re phetse ka mohao ha re lebohe amen ke utaba ebile ke nke monyetla ona ke lebohe jwalo
le ntate Majola o teng ka rosena studio mmamedi motle wena tshebeletso moetapele ka re a leboha haholo ile re leboha modimo ka wena hobane ke mona o kgonne ho nka baetapele bana baka o ntlisetse bona kwano mona studio ke leboha haholo moetapele wa ka go hlomphile ha re ke tle mona fela ke hle ke wele ditabeng tsaka a go rutse ka wena fela ke rutse fela ka wena ka mano ya le ntate ka kakaretso fela. Okay, ka lebitso ke Rose Lebogang Malete Majola, ke last born lapeng la Malete, re dula Vaal. Dikamano tsa ka le papa di tshwana le tsa ngwana o mong le o mong, ke relationship between ntate le moradi. Okay. Normally o ke ke ngwa thwe maybe papa o ntreata special o feta bana ba bang. The way batswadi ba rona ba re hodisitse ka teng, ba re hodisitse ka lerato le tshwanang o kila bona. Okay, ke batla bapala ditaba tse di mmonana mme ha re qeta mona re tla be re kena ditabeng tsa rona ka kakaretso ke tsebe ho utlwa maikutlo a hao ha ebe wa ntumella mmamedi motlana tshebeletso ke radio Kgotjheletsane re ntse re hatela pele wena mmamedi ya motla wena tshebeletso re ke qale fela ke bapale ena wena motho e motle ke tse you say that the relationship between you and your father was strained. When did that start? It started even before I went to Rivers. We having this not seeing things in one eye. We were having that. I was very close to my mom in the family. So for me, going to the church of Rivers of Living Waters wasn't the matter. Okay, so would you say that you don't even talk, or what's the relationship like? You know, at this point in time, the last time I spoke to my father, I think it was last year, 2020, around about September, when we were given a chance to go after the lockdown. I suppose it was September, when I drove from Springs to my father's place. I was longing for my father. I arrived there. When I arrived there, my father was in the bedroom. I said, Papa, I came to see you because this lockdowns and coronavirus, I don't know. Maybe I'll hear that you are dead or I'm dead. So I'm just missing you. I spoke to my father. After that, I went out with the daughters, two daughters of my younger sister, out to the car because we were given restrictions. At this point in time, we was not roaming about the streets. So I said, no, Papa, I want to go back to Springs. Then I drove back. I asked them, where is your mom? She's in the bathroom. She's busy in the bathroom. So I went home. When I arrived at Springs, calling my father, Papa, I have arrived safely. There were no police, there was nothing. I arrived safely. You know what my father said to me? He said to me, Lydia, why you did not greet Rosie? Rosie is angry at me. She says, you every time when you came here, you only concentrate on me. So I said, Papa, where was Rosie? I was with you in the bedroom. We went out with Rosie's daughters. Where Rosie hear my voice on the corridor, I'm speaking. But now, Papa, you taking the side of Rosie saying, I was supposed to knock every door to look for Rosie. Rosie can hear that her elder sister is here after a very long time since lockdown. She was supposed to come out of the room and to say hi, Oslidia. So now, Papa, you're saying Rosie is talking bad to say, you see, Papa, my sister Lydia did not greet me. And you're saying to me now, Lydia, I think my child, when you came here at home, where every time when you come here, I think you have to stop coming from this house. You have to stop coming here because you are causing me problems. Rosie is accusing me of you not greeting her. That was the last. I said, Papa, repeat that 3 times.
I said, you're saying I must not come. He said, yes, Lydia, because I'm suffering. I'm the one who's getting the punch from those that we did not treat at all. Mamiri motlana tsebeletso ke o taba. Rose ke ausu ha ona a bua mona. Yeah, right. O itse ha o qala mona o re kamana ha o ke ntla holo le ntate wa hao empa o sa treatwe special ha kalokalo na o ka atoloa ho yona tabeng eno ya hore ha o re ntate wa hao treat special feta batho ba bang bana ba bang ba hae. Ke nahana ntate Botjhi ntho e batlang e etse go Oslidia re ke re yena because ke yana na le bothata ka ntho the whole family ha bana bothata ka taba eo. Ke nahana go ha jwale ke dula ka tlung le papa so bitsong la hore papa o sa hodile le mama ha sa le so ho ba le bothata ba hore ho ba ha ka tlung e ba problem o kwena hlokometseng papa ha jwale. Okay, so ke sentse go utlwisisa rona ke kamano e matla ha ka kanyeno ya gore fela o hlokometse papa. Okay, ke gola dipotso tse ke tlo botsang tsona ke dipotso tse re tlo gore fa tse tlo re fa mmotsha le tsela ine ba hetseng monana e re ke botse fela gore na Bongi ke mong re la ra utlwa ditaba tsa hae di qhoma haholo kamano ya hao le Bongi ke feng o tseba Bongi jwang? Bongi ke ngwana wa ausi wa ka. Ke ngwana wa ausi wa ka. Re lelapa la re bana ba 5 lapeng la ntate Mokoti Malete. So Bongi ke moradi wa the second born ho papa le bama. Okay. Yena ke first born ho ausi wa ka. Okay. Ka mantswe mang ke ngwana hao. Ke ngwana ka be jalo ke mmangwane hle ke be fela sempo. Mmangwane ho Bongi. Right. A ke re ke mona tabeng ya mohla Bongi ane a kutlisa ka morao re Bongi a thole accident o ile a okua ke mmangwana wa hae e leng Auslidia tsela e be o no le teng mohlanganeng a nkua kapa o etsuwa ditlhophiso tsa hore a latwe lapeng la Kheswa a tliswa ho mmangwana wa hae e leng Auslidia. Ke ne ke le teng tata. O ka hlalosa batsi mono rona ho etsaetse. Okay, o se se hlokafetse ke sa ke ka 22 tsa December. So re ne re le mo kaofela family ke go ha o ntsetswa ditlhophiso until mona mo o se le fully se le fitile. Le fuwa ka ta o feta re a sala kaofela bo mmangwane re na la usa moholo ke mamgolo ho Bongi first born. Then re dutse gore batho ba tsamaile ke re le fuwa ka fela batho ba tla ne ba fokotsa he jwalo ho fitlela re ntse re sala re se re le di sisters fela le ke tla ke di cousin ho Bongi bana ba bo ausi wa ka bana ba fokotse ho fitlela ho sala rona ba dulang Val ke nna le Auslidia then ka tlung ne le nna le Auslidia le ntate Kheswa le mme wa ntate Kheswa ke ntate wa Bongi le Bongi then ke taba rona ba dulang Val jalo re tshwantse re tsamaye re malapeng a rona since re sia malapa fela jalo ka lefu then re sheba hore Bongi o tswa sepetlele o tlo etsa jwang hore e tlo ba bothata ba hore ntate Kheswa mo thusa because ha tsebe next ka mooka so ka le hlohololo Auslidia ne le nurse be ba hore taba ya hore re qeta ka hore Bongi a nkuwe a iswe Auslidia a tsamaye le yena ha tsama then ke ena tla khona ho mo oka until Bongi a ba hantle a khutlele hae. Okay, ntore Bongi ntato ha ona batla ho mo hlekefetsa kapa na batla ho mo beta ka puo e tlwaelehileng wa etseba ha ke tsebe ne ke qala ho utlwa Auslidia ha e bua mo se re ne ke qala ho utlwa. Okay, ha re khutla hape re tla tabeng mona e ke engwe mona e ke nahana hore e bohlokwa hona le nako mo re leng ra utlwa Bongi a bua taba ya a bua Theta FM ona interview a ke nna Bongi la bontsha a bua taba hore Bishop Zondo o ila a mo hlekefetsa kapa mo beta ka tsela eno e ka teng Bongi una kila o jwetsa hore o ila kopana le bothata ba mofuta o ila mplela ntate o ila bolela ila mplela. Okay,
ha o mametse Bongi o ka re ke motho ya tjhentjhang ditori kapa ditaba tsa hae? Bongi o mpolelletse ka taba ya rape a qeta ho tloha ho study ka ba se ba sa utlwane. Ha ke tsebe he ho notse kwa eng ke mona matlo bua taba ya rape. Ditori ntse Bongi ke qadile ho mutlwa e re ke Bongi o mpolelletse then ka tlo utlwa a ke re radio ke radio ha motho a bua radio batho ba re foune ngwana bo lona kwane wa bua radio ke mamela mo ho Theta FM ke thotse Bongi a mpolella story the same story a sentse jalo ka sele jalo ka ha mpolelletse. Then ka tlo mutlwa ho VUT no ho lona ho radio Kgoshweletsaneng ka thola a ntse a bua story jalo ka ha sentse se le jalo hape ha bua CRL ka thola a ntse a bua story jalo ka ntse se sa tjhentjha ke la bona hore la o ka batla o doubta mara o thola hore o ntse a sentsha se le jalo ha ona mo o ka sana se tjhentjha ne ke tlo ba le ntho ya ga Bongi jwale mona o itse mara ka jeno o sa re okay rabe re utlwa Aus Lydia aya VUT FM lebitsong la lelapa la Malete a ilo bua a bontsha hore lelapa la Malete le kgahlano le ditaba tseo Bongi a di buileng kapa ha le ikamahanya le ditaba tseo Bongi a di buileng maikutlo a ke a fe mo o ka re mono ho etsahetse tjena ntate like ke tjho ke re ha ntaba etsa hala radio batho ba phakisa ba re phone so re boleletse hore o studia o radio ho ntate Mali then ene hotho o tlo buella lelapa o rometswe ke papa o tlo buella lelapa ke mona re makalang le batho bene ke na le bona ha ke no butsa mabitso but as a family members ho no sena ba ruti ho no sena bo mang kapa mang ene le family re be re rashetsa VUT ha re fika VUT re thola se ba le on air le ntate Mali so re leka ho ba signela hore re batla ho kena re tlo hlakola ntwele hore if re ne re kgonne ho kena ke be re buile ka lona tsatsi leo hore ha re dumellane le taba ena okay ra thola ga kgona ho kena ra khutla ka pelo tse bohloko he ha re fitla hae ra iseka ho fitela papa a ba le ntho hore a bitse ko like ha re le lapa la seruti most ya dintho kapo ntho tse dingwe ntho tse dintse papa atla botsa le khotla because ha di backfire ra papa a sa ba kenya nako ngwe ka re papa o ha ke tsebe ke reke ka kena mathateng la ise dintho kaofela ke moetapele papa buele bontate ba le khotla then ho qetwa ka hore ho etswe lengolo not hore ho na le motho a influencetsweng ho qetwa ka hore la khona ho kena VUT ha o etsweng lengolo le bolelang hore ha papa ha romela o studio man ipila ba then bontate ba babedi ke ntate wa ne le chairperson be ba ntate wa secretary ke bona ba re thusitseng ho ngola mare ka molomo wa papa ba thusa fela ho etsa gore lengolo le be formal le shebe hantle ha le fitla ho lona then ke mona ha o qetuwe ho ngola lengolo be le bitswa he ntate Botjhile le wa feme mona le bitswa go letlo nka lengolo tsatsi le ho no sena ba ruti ho sena next batho ba ka ntle e ne le bontate ba ho fela ba babedi ba church board okay ke la ka tsa fela tle ke bapala ditaba tsena mona mo mamedi mo tla wena tshebeletso tse se simollang pelo ka nnete ka ba se simollang jalo maikutlo ka mogho ke neng ke mametse ka teng wona mamedi mo tla wena tshebeletso ha re utlwa taba ena ya lengolo horna e bile jwang. I just want to find out, you said you went to the interview with the blessing of your father. Go ahead, yeah. Okay, so he said you must go ahead and go to VUT. Yes. You phoned him and you said, yes, I'm going to VUT. And then he makes a statement in this letter. So are you saying that the statement is an absolute lie? That statement that my father did was he was influenced. I'm still saying that. So he lied? Yes, I'll say that. I'm sorry to say that my father, I'm sorry to say that is not coming from my father. He was influenced to write that. But his name's on it, so in other He words, was influenced to write that. That does not come from my father. So he lied? Is that correct? You're saying he lied? I suppose. I would say that. He was influenced. He was influenced, my father.
Asros ntate ntate hao ke motho a sa kgoneng ho nkela diqeto wa kgona wa kgona. Okay, ke botsa potso ena bana ke utlwa Ausi Lydia re ntate hao o influence-itswe hore ho bane le mofuta o jalo wa lengolo. yeah maikutlo ke a feng ha a re ntate wa lona o leshano a ebe a phatlalatsa? ke tla re ntate bo ke tabe bohloko hore ngwana a re ntate wa hae ha bue nnete ene motho wa boemo ba papa dilemo tsa leng ho tsona taba pele ya botho ke mohlanka modimo, then ngwana ba bua fela ka sebete jwalo ene ha re o influence wa azuma ha se effect o na le siyo tsatsi leo ha papa ho no ho thwe ho ngola lengolo, so hore a ibue ka sebete seo sa hore papa o influence ha se papa o a ngotseng mo. Yes, a se ana ngotseng mongodi ana ngola mo ngotse ka lentswe la papa ene ka mohau wa modimo mama o nantsa phela ibile taba ya mama le papa hore Lydia why a lo bua moyeng hore o rometswe ke gona sa romelwa ke gona o kila mana ke tabe jalo tate botse e bohloko nna intshusitse e shokile hore nako nngwe o kana hana o tseba motho athe ho bo a uswa ka tsatsi le o mpontshitse khala engwe excited ya hae. Yes, ke uswa ka family engwe le ngwe na le di difference na le but hore ka se bete se se kalo a lo go batho papa o mafosi ha bue nnete e shokile ene bohloko. Ho ya pele hona jwale qetellong le lelapa ho ya pele o nahana hore ho tlamehile ho etsahale jwang? Ntate botjhe re lelapa le hodisitsweng se gore motso wa rona re hodisitswe ka lentswe la modimo like papa qeta ho bua hona jwale ho tswa ho Lydia ke nahana motho o tshwantsa nke qeto yena hore na boemo ha se boletse ke qeto e feng a batlang ho nka hara kore nna ke bue individual se ke be ka buella batho ba bang o Lydia ha ona hore ke tlo re ke mo kwatetse because ha ke tsebetsa tsi le ona tshore ke eng ya ntho e ke e boneng TV. If Lydia atla jwalo ka ha re le lelapa hona le ditaba tsa lelapa tse tshwantse di lokiswe ke lelapa like a buile ka lebitso la ka jwalo hore ke itse papa a ke emella papa mofrefere o kaofela ke dintho tse tshwantse di lokiswe ke lelapa because ke ditaba tsa lelapa, so taba e ho yena hona jwale o tseba hae o tseba mo re leng teng. If ho nona le something like papa a itse a ska batla nna ho ya ka nna ona tshwantse atle ha ya papa ke utlwa hantle founu ha o re skebe ka tla hae because ha o tla hae go o etsetsa mo ferefere ke procedure ke nahanang hore hona jalo o tshwere branches prince ke mema mruti, so ha motho a etsa jalo yena kwa tshebeletsong o gona ho solve dintho jwang and especially o etsa le counseling ha o ka kena ngwana le motswadi bana le bothata taba jalo o tlo e solve jwang but a sa kgone ho solve ya hae ka mokgo ke motsebang hore ke motho a sebete ka teng. Ke nahana tshwantse ba utlila Rose dula mona papa dula mona ke utlile papa o bua ntho itseng jale ke papa a nhlakisetse papa hebeneng a mojwetsa sefahla mahlo hore ke go ska ba hlotse otle then it's something else e seng o believe taba phone fela maybe kana go papa na kwatile mara ha o le ngwana wena o khona o tla ho papa o ikokobetse because ha le dithaka ha ona tate modimo ha beya di position o na le ntate o na le mme o na le bana e tla dula ile jalo ha ona mohlang ngwana tlotla ka odibo ntate a tle ka fatshe, so ona tshwantse fela a tle ho papa to botsa, so that's why ke reng ke be ka hloyo Lydia lentswe la modimo le ntumelle hore nka mohloya ke ngwaneso, so ho tswa ho yena mateng di marapa ka matsong a hae ene ha ke ra tlo ikokobeletsa rona atle hae ka e ka o tlo re qeta especially for papa nna bila ka sa ipala for motswadi wa hae o tshwantse atle a tlo utlwa taba yo papa ne bua tsatsilo ene me entseng ka jeno hore ke nna ke ba thibetseng o ga se ka hlotsa tla ho papa. Okay, nka araba ka tsela e jwalo. Alright, hore motlana tshebeletso ke le bo haholo ka nnete ka tlhompho yo le re fileng yona hore le tla kwano mme ke sentse ke utlwisisa hore taba ena e thata ha ka kang haholo jalo ka ha ntate ile moetapele hape a se moetapele fela wa kereke ya etellang pele ke moetapele wa rona re le setjhaba ka kakaretso ke moetapele wa
baruti ba bang, ke moetapele wa baetapele, ebile ko utlwile hore batho ba bangata ba fumane pholoso e tlasa hae, utlwile batho ba bangata. Jwale empa he re sentse re re Tate Modimo a letse hantle, Tate Modimo a le fe matla, empa ke utlwile ha o itshwareleditse ka Tate Modimo ska ha papa re thomona re ga re gomareleng ho Tate Modimo ha ona se tlang ho tsitsinya. Jwale re le tseletso ke o taba Morutimane, ha re kena mona tabeng ena ya mohlang aus Lidiane a tlile o no le presenter ka nako eno go tlile ditlhophiso tsa hore ba fihle radiong ba tle wena ho tlile jwang ho etsa jwang mo? Ke a lebontate ke a hopola ene le during the week programs manager ke ana mfounetseng ampha ditlhophiso hore show e tlo tsamaya jwang a ke re ne ke etsa current affairs, and then a njwetsa he hore ho tla moruti wa Archbishop Zondo Lydia Malete o tlo presenter, o tlo emela lelapa ka taba tse hlahileng ho lona. Ka mantswe a mang ntho yena e hlakile, Bishop Zondo la abuser platform ya VUT hore a tlo crusha ditaba tsane ne di hlahile ko Theta FM. Jwale a fumantsha hore ke etsa current affairs and ke ditaba tse etsahalang kae ka Theta FM. Jwale o tlo di crusha kae ka mona o sebedisa moruti wa hae platform VUT, hobane VUT in essence le station se leng hore se mo welcome. Jwale nna he itse ha o fita nako ya hore moruti Lydia Malete o tlo kena on air, because ke qadile ka di program tse ding. Itse ha fita ba ya o signela di producer hore guest se le teng, le nna se ke thotse script ho tswa ho programs manager hore family ya ha Lydia ke kopa o mo kenye, because scripting una le siko hobane o tlo respond pele he aya on air a ke re a bua motho mo hlophise hore re tlo bua ka eng. And then ke tla njwetsa he ho etsa ho taba ke ena Theta FM. Jwale nna ke le family, nna ke le Lydia Malete family inkupile hore ke tlo arabela ditaba tseo, ke kupuwe ke family hore taba tsane tse etsahalang ko Theta FM ha se tsona. Hopola ho lwantshuwa Archbishop Zondo, wa lwantshuwa Archbishop Zondo. Jwale family yaka ha e support ntho ena e Theta FM en romme hore re tlo lokisa taba tsena. Hopola Bongi ke ngwanaka ke ngwaneso, jwale mona ho athekwa mang family ya ha Malete, and then it's whereby he ke la mofa platform hore a arabe ka thola signal ka program ka producer hore nka re family ya Ntate Malete e teng, wa utlwisisa le yona e tlile. Malete a ba re hobane ba nkgethile hore nna ke tlo bua, ho tla bua nna ke qete, ke tla kopana le bona ha ke qeta show. Hopola nna ke ka studio ha ke tsebe hore ho etsahala eng pakeng tsa family ya hae Lydia Malete le Bongi le family, ha ke tsebe. Ha ke re jwale o guidewa keng ke yena o tlile ka studio hore ke tlo represent the family, and le wena family ha o e bona wa e bona ntho ena nka re kopane ke family. Kganti family e kgahlano le ntho eo ya hore o tlo represent, kganti mona o tlo protect mang Stephen Bafana Zondo, wa utlwisisa ntate. So ntho eo ke ntho e leng hore nna e bohloko haholo, ntho eo ya hore o la qhekanyetsa Stephen Bafana Zondo, o la qhekanyetsa station, a qhekanyetsa programs manager le di producer tsaka le nna as a presenter, because ine le nna na tshwere show ka tsatsi leo. And le lapa la Ntate Malete ke le lapa ke le tsebang, le ntate wa ka jwalo ka Archbishop ke le lapa a tsebang Ntate Malete haholo. Nna ke ka iphumala ke le in between, ke solve manyala a Stephen Bafana Zondo. And hopola ka nako ene ke soka ke ba moruti ho yena, ke ka nako ane ne re teta mo fa platform a cleara lebitso la hae, ne ke se member ya hae, ne ke se next le yena, wa utlwisisa. Jwale ne lo nka fela instruction
ho programs manager hore mamela scripting family ya ntate Malete ha iyo, ke kopa o ba squeeze in ha ba fitla, and then o kgone ba fa ba to responda ka baka la hore ntheta ke ane qadile hape ke yona ntho e re utlwang. Jwale ntho eo ke thola e le ntho e mpe haholo, ke batla o mfe monyetla bona ke bue le family ya ntate Malete, le ntate Malete a le teng mona. Jwale ka ntate e leng hore wa tseba hana qala ditaba tsa hae hore o tswa kae ka pholoso, wa bona clip ena ya kajeko batho ba bangata ba lo pholoswa ha ba utlwa ntate Malete a bua hore o tswa kae ka pholoso. Ne nka re ke kerekeng ya pholoso ha bua hore o tswa kae ka pholoso, gore o amme moya wa ka ha bohloko hore le motho ya moholo a moka lebitso la hae le kara di-TV le kara di-radio, yena ha so fuwe monyetla a tlo ikarabela. Empa ke leboha modimo ya hodimo mahodimong hore radio yena e mo hlomphe, e tlo mo fa a platform hore re utlwe taba tse matla tseo di buileng le ka ho tshepa modimo. Ba bona hana bua ka ho tshepa modimo, kore ko utlwile moya wa modimo ka hare ho station se. Nkare o ka rapella kgotshaletsaneng ntate Malete, ke utlwile moya wa modimo ka hare ho wena, ke utlwile moya wa ntate modimo ha o bua hore o tswa kae, ntate modimo o kgethile jwang, kore ka be ka ba bohloko hore ke la iphumana ke le kara manyofonyofo a tshwanang le ana hore jwale lebitso la hao le a hulwa le iswa hodimo le tlase. Empa le ho ha ona bothata beke fitileng ke itse ena ntwa Stephen Bafana Zondo ha iketsetse molemo, ha sa lwana le mang kapa mang lefatsheng. Ntwa ya hae se le pakeng tsa hae le modimo ya hodimo mahodimong. Empa nna hobane hona jwale ke fumantshwe monyetla hore family ya hae re ka ra room e le nngwe, ke tlo kopa ntate Malete le bana ba hao on behalf ya VUTFM, hobane ne re fane ka platform, ke buella station seo hobane ntse ke sebetsa ho sona VUTFM le programs manager eo e ne fane ka go ahead hore mo kenye show ya hao. Le nna kore ke batla re kopele tshwarelo ka hore re la dumella boemo ba nako eo hore letsatsing la kajeko boemo bo senya this great family. Ka mantswe a mang, this is a great family. O ka bona le ka bana ba hao le ka yena Lydia Malete. Lydia Malete ha ne ke fitla Rivers ne re utlwana re le mathe le leleme, nna le yena ne re utlwana ha bohloko, ho bonagala connection ya ntate modimo e teng. Empa hobane Rivers e theuwe ka John 10:10, Satane mosebetsi wa hae ke le shano ho qhala le ho bolaya. John 10:10. Jwale ke ka ho ke reng se ke kopantse station seo, hobane station seo ke tshepo ho bona haholo le nna as presenter ya nako eo le hona jwalo ka ntse ke le presenter. Re re ntate Malete o buile mantswe a maholo hore modimo ya nala yema le wena ka tsatsi leo le ka jeko o yeme le wena. Empa ho tswa ho nna re ikopele tshwarelo haholo hore re la dumella ho sebediswa ka nako eo ho lwana dintwa tsa moya ona wa lefifi. Empa ke thabile hobane nako ya teng e fedile, hobane hona jwale modimo o in charge. Ke rata le mantswe a Aus Rose de we a buileng ka teng, motho ya buang le ho tshaba lentswe la modimo jalo ka wena ntate itse itshwareleditse ka lentswe la modimo. Kore ha o tsebe thuthumelo ne tletse ka ra sebaka sena le moya wa modimo. Ka mantswe a mang ke leboela modimo hore ke be karolo tsatsing la kajeko, hore ho bua batho ba na le ntshwarelo, batho ba utlwang lentswe la ntate modimo hore rata wa heno jalo ka o ithata, re bana le tshwarelo, re bonahale hore re bana ba modimo jalo ka ne ke qala hore nna ne ke re bophelong ba ka nkeke ka kopana le ntate Maboshobosho le ntate
Mokoto kore ke le hloyone ke le kentswe ke Stephen Bafana Zondo ona nkentse lona ende le phela le mohau wa modimo ha ke fitla ke kopana le yena ntate Mokoto CRL nna ke mo atheka kore moya wa ka o la ba bohloko mo botse o tenguone ba bang bala mo atheka mpa nna ke mo bona ke hopola re hotse kaofela ha ke aka relate ho yena motho o mong o no keke wa atomela Archbishop Zondo ene le nna ya o qetang jwale ke leboa lerato leo le bonahalang ka hare ho bahlanka bana ba babedi ntate Mabotjho ntate Mokoto ka ho reng boemo ba nako eo ha ba bo sebedisa hore ka je ka kopana re tswedise pele mosebetsi wa modimo le boikokobetso le ha ba bua wa butlwa boikokobetso ka hare ho motho ya claima moya wa modimo empa motho ya na le ya claimang rona le moya wa modimo a sena wona o mutlwa ka khalifo hore hana wona jwale qetelong ya diqetelo he ntate wa ka ntate Malete le bana ba hao se ke ikopetse tshwarelo haholo le station sa rona haholo ka hore re iphumana re kentse lelapa lena le hlomphileng ha kana ka ra ditaba tsena ke a leboha tate Moruti tata pastor ke utlwa ke hloka hore ke utlwa maikutlo a hao ka ditaba tsena tse tate Moruti Mali a di beang a di tshetlehang ho wena utlwa ke hloka ho utlwa maikutlo a hao mono ntate mantswe a ntate ke a ananela amen ka botlalo ke a ananela ka botlalo ke a utlwa hore o se o lentswe le se bolelang lentswe la modimo le re le be le kgotso le batho bohle le kgalalelo yeo ho se motho ya tla bona modimo ha sena yona ka mantswe ana ntate ke ananela ka nnete mantswe a hao ke a ananela ntate mare ne ke sentse ko o rata amen ko ratile o le ka hara ka mane ako ha ke kgone ho fihlella mare ke a utlwa ke re ai ke ngwaneso ena re tsama mmoho amen re a leboha ntate ebile ke re ke lebohela lelapa lena la Malete kaofela hore re ntate re a leboha ka wena le kan bontate ba ka ba le mosebetsi mona re a leboha ke a itlhapolla ke kopa ke a itlhapolla ba ka ke bona ntho ena ha e batla a o tlhaela hore ke tshwanela o tla kwano Satane o lampensa re bjale ya o shwile jwalo ka ha a le leshano kore a etsa ke botsitse moradi ka be ke botsa moradi ntate a sa arabile o arabile ka mantswe yana fela re ntate ofisi ya hao ke yona e entse mosebetsi ba botse ofisi ya hao kore haeba ho na le kgahlano ya hore ho na le bobe bo etsahetseng ka tsela eo ho utlwang ditaba ka teng so modimo ke a mo leboha ntate motswadi wa hae mehlaena re dula mo di meeting tse bang teng re dula mmoho ke a leboha ntate wa thank you tate Moruti mamele motlana tshebeletso ke o taba tshebeletso ya ratang jwalo radio Kgotshe letsaneng Moruti ke la ka tsa hore le wena ke re o buile mantswe a matla haholo mona ntse ke ithutile yona ka wena ke ithutile hore o motho ya sebete
gona jalo o entse ntho e hlolang batho ba bangata o kopa fela tshwarelo ikokobetsa ke ntho e hlolang batho ba bangata empa ke bona o e gona ntho eno ka mantswe a mang re le bontate modimo ka wena ka sena seo se ntseng o entse ntho golo haholo ebile ke monyetla ka nnete hore ebe o kopane re kopane mona ke mohau wa modimo ke re utlwa ile ntho golo haholo ka nnete ka hona re a leboha ba femela ke batla mohlomong re qetelle fela taba tsa rona re santse re tla kwala mona re tsebe ho lokolla batswadi mona re tsebe ho ya hae re bona rona re etsa jwang mo re mo tla tsebeletso radio Kgotjheletsaneng matha jwalo sonta se sene se sembekeng wa feme ke lakatsa fela mona hore ke utlwe fela rona ka mokgo ditaba di tsamaileng ka teng honna ya netefaletsa jwalo hore ke la ka le ka o sheba hore na hantle ntle ho tlile jwang lelapa la Malete le kene ka hare ho ditaba tsena hore le mathe lebitso lena le ntate modimo a le sebedisitseng go pholosa setjhaba ka ntle ka mang empa ka shekolena re utlwa le matha diretseng le hulanya diretseng ke lo sheba ona hantle ntle o tlile jwang di kena mona jwale ke a utlwa gore di qadile ka yena ausi ha ke shebisisa e leng me moruti Lydia Malete ho ya ka wena sena se etswa ke eng mohlala hore na go bane ngaka etsa ke tswa mofuta o jwalo taba tsena ke taba tse utlwisang bohloko hobane ha o sebeletsa Satane ha fane ka phomolo mme Satane dintho tsa modimo o kgahlano le tsona se Satane a batlang ho se bona kore a bone a destroya mosebetsi wa modimo kapa a destroya kereke ya modimo hobane dikereke ka ntle ka ke tsa Satane le tsa beng ba tsona empa kereke ya modimo e teng ka hara dikereke tseo mme re a sheba rona batho be moya wa modimo o halalelang o sebetsang ka hare ho bona re shebile ha o so re batho ha ba bone ka ntle ka moo batho mpa ba hloka platform hore ba ka tshwela se ba se bonang jwale re a bona hore Satane o hlasela bana ba modimo ka tsela jwang jwale ha ke tla tabeng yona ena e kile ke le ka bontsha ha ke qala ditaba mona hore tsena kaofela tse etsahalang ka hara lelapa la moruti Malete ke mesebetsi ya Satane e sa le Satane a le kgahlano a mo batla hodimo lefatshe ho tloha ha na fumana pholoso e sa le Satane a ntsale a molelekisa mme Satane o dula hira letsatsi le tjhabane le dikelang mme Satane o tla sebedisa le bona bana bo ba tswetseng e se ka nama le ka moya hobane hona le ba tswalwang ka moya bana ba tla reng ha ba sheba ntate Malete ba re ke spiritual father le ona mono Satane o a tsosa moya wa hae ho batho bao be bang ba fokola tumelo jalo re keke ra makalla taba ena ya Bafana Stephen Zondo le Lydia Malete ke batla hore ana ke maikutlo ka mohlomong ha ke tsebe o tla mmokisa haebe ke ha ke a bona hantle ke batla hore ntwe ke utlwile me moruti Lydia Malete a defender Bishop Zondo ka mantswe mang a compromise kapa a sacrifice family ya hae hore nkampa ka bea family ya ka bobeng ke tshireletse Bishop Zondo ska lebala mabotjho hore tsela ya dilekane go rutile hore na batho ba keneng dilekaneng re ba bona jwang
fela batho ba ileng ba nehela ho Bafana Stephen Zondo ka diphoofolo ke selekane, ba kene ka hara selekane. Ha ke makalle taba ya Lydia hore ke ka lebaka lang ha defender Zondo. O mo defender hobane selekaneng sa moya o ne ba o sebedisang e leng wa Satan. Ho chathupa batho ba otlwa moo. Haeba o na keke a motho ko ba fela ha dumele ho moya o halalelang, hobane o a tseba yena ka botebo le ka botlalo hore na o tswa kae ka tumelo le ntatae, o holela ka tlasa tumelo ya moya o halalelang. Ha sa tlotse moedi o sa kene selekaneng, jwale o tla tlameha ka sebeletse selekane seno hobane ha na keke a sebeletsa kapa hona ho defenda Bafana Stephen Zondo, bophelo ba hae bo tla fela. Okay, yena ka hore ba tswile Tate Moruti Malete le moradi wa hae Aus Rose. Ke batla ke bua tabena ke re hona le menyenyetsi ya hore yena ke menyenyetsi fela ntse ke tsa diphuputso tsa ya hore o ile a nehela ho Bishop Zondo, a fana ka kgomo, a rekela Bishop Zondo kgomo ka letsatsi leo. Ha qeta ba rekela ntate wa hae nku. Sena se hlalosa eng? Ke menyenyetsi na e ke nahanang hore ke utlwa e le strongnyana ka tsela tse itseng, empa pakeng tsa ka lona mona ha re le Moruti Male mona ha re bua ka yona maikutlo a ka fe mona. Sena se hlalosa eng ha re rekela Bishop Zondo kgomo, a rekela ntate wa hae nku? Se se hlalosa eng? Ke ketso ya tshwabo, hobane ha ene ba o na batlile ho rekela bishopo kgomo, kore modimo ntsa o lahla ke re nako e kaofela. Modimo ha ona ntho ka mo patelang yona ho bana ba hae. O na tla etsa lekunutu taba eno no, empa ha wa ka hwa kgonahala hore a ka etsa lekunutu. Jwale ketso ya tshwabo ke ena ya tlanka konyana a fitise fela hore le lona ke le etseditse, empa ke dumela hore Modimo ha sebetsa ka mohlanka wa hae o tla mo fa tshenolo hore mona tseba hore hona le ntho e teng ka ketso yena e etsahalang. Hape ena ha ke sheba tse mohlomong mona ke maikutlo a ka nkare motho ha etsa sejwalo sheba kgomo ke ntho e kae, nku ke ntho e kae. Ka mantswe a mang nkare o re ke beile ena hodimo, ena ke mo beile tlase, nka tjwalo. Mme sena nkare bopaki ba sona ke sena seo re bo boneng mane o CRL commission mo re bone a beya Bishop Zondo a bontsha hore a ka etsa eng kapa eng ho defender Bishop Zondo, empa ra bona a gakgatha ntate wa hae. Ha o kene ka hara selekane mabotjho, ha ona mmao, ha ona ntatao, ha ona ngwaneng, ha ona baheno, o shebane fela le taba yena yo keneng ka hara yona. Ha o ya mangolong, ho tloha mangolong le batho ba dumetseng ba sa ba le mangolo, hona le moya wa Modimo o sebetsang ka hare ho motho ye mong le ye mong hore sena se etsahalang ha se sona, kore conscious ya o bolella hore nthwena ha se yona. Taba ye ke e buang mo ha se yona, empa ha o kene ka hara selekane ntho e nngwe le e nngwe o dumela fela hore mmuso wa hao, batho bana ba etsa dithapelo ntate re go jetse ntho sa etseng. Ba bana le diana ya CRL man, ba entse dithapelo ho rapellwa panele o ka o fela
bo prof Mosoma kaofela batho ba dulang paneleng mono ya CRL hore ba ka fapana kapa ba utlwisise se le diatla se bua ba dumellane le sona. Kore mmuso wa lefifi ha ona ntho e ba yang fela jwalo ka nna le wena ha re nana o tla radio mona re itlele re tlo bua ditaba tsa rona re tshepile thapelo, re tshepile moya wa Modimo. Bona mane ba cross night hobane o ka ipotsa fela hore na ke ka lebaka lang ha bishop kapa Zondo a nahana a contesta taba ya hore huwe CRL. Ke ka lebaka lang Lydia hana sa batle ho hlaya ka pele ho CRL. Ke se suposa hore ha hona dinnete mono tse ba tla re fa tsona, mme le hanyewe ba tlotse e le mono ba tlile ha re makala ha re utlwa ditaba tsena tsa di bua hore ke yona taba e neng e qojwa hore batle ka pele ka yona. Fela lefatshe lena le ka phelang ho lona ke nnete ke la ba utlwang, empa nnete e lokolla motho. Ai ke taba mmeda pelo ka ke utlwe fela maikutlo ha lwena mono re sentse re tla phetela. Ndate jwalo ka wa feme a bua ka selekane o kena ka madi fela selekaneng o kena ka madi ha o kene ka moya. Ona kena selekaneng inele lenyalo hopola lenyalong ha ne ke nyala mamali ho la hlabua kgomo ha ba qeta nku ba isa kae ha heso ka mantswamang ho kenwa kae lenyalong ka mantswamang Malete Lydia ona tseba kapa ona sa tsebe hobane ntho ya kgomo ke ntho ya Stephen Bafana Zondo wa bua hore o tshwanetse ha o batla Modimo ao arabe o reke kgomo. Batho ba bangata ba rekile dikgomo, Thibudi o na reke kgomo jwale le yang hopotsa. Di-partaker tse ngata batho ba bangata ba kene selekaneng ka madi. Mamela ntate Modimo o hlotse lefatshe ka madi ya Kriste Jesu ho ka baka la dilekane tseo ne re kene ho tsona. Jwale hana kena mo ka kgomo ke ntho ya Stephen Bafana Zondo, ke ka ho ona le lesaka le lengata le tletseng dikgomo. Ha o tla ho yena o tlo mmona kapa o tlo inehela ho ra o thuse o reka kgomo. Jwale Lydia hana kena ka kgomo o na kena ka raselekane ka madi. Jwale ka nku yena o kenya family ya hahabo, empa ntho ena eng hopotsa tsa seleleng o no invite ntate Malete hore atle kerekeng eo. Ke a hopola ke nna le Lydia ne re preparela ntate Malete hana mengwe ko Everton. Ntho di a khutla, empa Modimo a tsamayang le yena situlo sa na preparetse sona. Ntate Malete a fitla lata a sa qoqeta lo rera sa dula partaker ye nngwe. Okay, a fitla lata ntate Malete ona beetse situlo sa ana beetse situlo, empa situlo se sa dula partaker yana dula o se seng. Modimo ona buang ka yena a mo etsa hore a be lata. ai Jwale ke selekane seo, ai empa Modimo a mo pholosa. Ke ka ho ke re ntho tsena di utlwisa bohloko, empa Modimo ke Modimo. amen. Hobane ke tsena kaofela jwale di a hlaha ho kena ka raselekane. Mamela ntate sefane sa rona jwalo ka mali mo ke tswang teng moloko mo ke tswang teng ho la hlabua kgomo. Ha heso ha re apare thapo, ha ebe ne re apara thapo selekane le se kgaola ka eng ka kgomo le a hlaba le re le lapeng lena ha re sa rwala thapo. Ha le itlwelle fela jwalo ka batho ba tswang bareng le re ha re sa kenya thapo le tla shwa jwalo ka dikgoho di bolawa ke sefako. Empa le a gona le hlabe le re jwale re a hlaba thapo rona ha re sa ikenya re kgaola eng selekane. Taba ya madi e tibile, madi a Jesu ke selekane se sa feleng se gautseng dilekane tse ne re kene ka re ho sona. Jwale Zondo o tseba mmuso ona ro tsamaya jwang, o kena ka kgomo o na re le rona baruti. Ke a hopola re tlo kopa tshwarelo re patale kgomo morute mong le mong
tjhelete eo ne collectwa ke Lydia Malete ne le yena ka pele ke a hopola tjhelete eo azange ka intsha ya selekane se ho twa baruti kaofela re ntshe dikgomo re kope tshwarelo re kenya selekaneng Malete le yena ka pele selekane o kena fela ka madi ha o kene ka moya hobane madi a tshwere bophelo ke ka ho madi a Jesu a tshwere bophelo bo sa feleng ke o taba Mamedi Motlana Tshebeletso o femme ha o qetella o kola taba tsa hao a ke a kgola se re phethetse moruti Mali o di buile taba ke ne ke re fela ke hlomphe nako hobane ke neleditswe thepa mona hona le ntate mona ka lethabo ka mane Yoval o fanne ka di t-shirt mona tse 20 o ko phamise thepa ke o fatshe mono no are ka nnete o tswa Limpopo kwana ntate nwa ke ntate Mosesi okay ke ntate Mosesi o tswa Hamoleji haeba ke nepile ke bua hantle ke dibitsa hantle lebitso leno la tulo eno putula mono sheba ona se ngotsweng moruti Mali o tla re thusa jwale ne ke re ke fitise molaetsa ka nnete re leboha haholo ka thepa eno itse ka nnete bana ba modimo ba apare di t-shirt ke tseno mono no gore ba le moruti mo ntate di ngopoditse mantswe a buiweng ke ntate Malete hana bua hore the theme ya kereke ine reng kana ko ya hana utlwa pholoso le skipa sena se ngotse hore Jesus is coming amen di ntle ka mobala di tala di ngotse hore Jesus is coming ai ke o taba re Motlana Tshebeletso re ntse le kane tsatsing la ka sheko re ke le boitjwalo wona Mamedi Motlana Tshebeletso ba eti ba ka ba letsatsi la ka sheko ke le boitjwalo ntate Moapostola le ntate Moruti Malete le bo haholo wona motho motle ke le boitjwalo le moradi wa hae e leng me Rose Malete re la buile haholo ka neto menahane Mamedi Motlana Tshebeletso ke le boitjwalo moruti Mali le yena ka ho bateng jelo ka tloelo wona motho motle ke le boitjwalo wa feme re ntse re ka tsatsing la ka sheko ke la ka tsa ho utlwa maikutlo a ntate Moruti Kheswa ha le mona ho thwe ho itswe o ne a leka ho beta ngwana hae ke la ka tsa ho utlwa hape le maikutlo a bongi rona ka mora tsena kaofela ebe o ikutlwa jwang Mamedi Motlana Tshebeletso bekeng e tlang ke dumela jalo hore ba tla ba le teng ka ro sena studio re utlwe mojalo maikutlo a bona wana motho motle re tsebe ho hatela pele mme ka ho jalo go fetela re kopana hape ona motho motle